le amasan tuni interview ila bolban bol somni ki saitin tuni hin wang phatum tak main I pastor de tak pu naltin gen to ka ki mutu thewa tuni a hi ama to chamcha holim na hung nei ki ding ka hiwa I pastor person ta sa ho tinala ki holim pi se ka pathin thulama taksa thagawa ave jong le gen num na hun akisim saksak ai jekin tunin le ama to takin ka ki mutu thewa masan mo pa tuni win phale pi ka ki pa ka masan pathin ka ki chibai masai te I pastor pa hi le tang phai presbyterian apat ala pension na hiya chanchin ho ama hanggen to win tin dan gen tam loin na thupi lu me tin mo pa I ba kholim dum na pen cho hi le E gam sunga dinga I vai pe sunga dinga pathin thu gen min thang pastor min thang ma ma khat lala ya en le ilangai san ma ma ine ulaya pat thu gan la ki ngai no ma ita se thing ta ngai lai vel ho ale mo la ki ngai jing ai jekin tunin un phai bak changai ba ki mu to ki pa ka ma mi tam tak khang thak te ho hin ong heta lo de hiwa pension na leong so thim ta mo je ka chun tunin hum pat na dingin nang lahung ki pat na la chen na la pin na mur na mo khoyang khasa khoyang khang lin Bangola pathin na hong siam pan lem introduction family background to mo kanel cha le ba ki bol sak ma sala chun ka te apa ka ki pa ke hi coming to Laltingen Reverend Laltingen tin mene he chule kapina khu hi call hen khu sang khat ja ko som nga August 6 in kapinga Yesu ka khosak na he chule kanu kapate le kapa hi thang zalin he kanu hi khup ni nga he kolen house te san mo he to hi ziletsa tu la cha bangol la ne tu hin kazi he le amen chune khone he sa pani kaneyo posal khat le numei khat he Amau le a graduate gelo neuro in master hina la joba ipa kum takin nasep na le amau hina nei tao guhati khatina se ma delhi lam khatina se mi pathin zalin tu la cha le lotin na pathin mal som na la dong ma ipa ko ma chule ba gen be num chu ei sunga pathin na sem ninga la ki pin da la pin thak tung la ya pathin na sep la lung butan le ko chum pastoral hong kai sau dan mo ka ba get saki le je ke hi sang khat za ko som sagi lenga komin pin thak na kalani kolosa bible banna le kha dan thupi ka kisi ichungo umeido ei kaljing se kha cross akil dedin asumang tai ti kha ka ke chin na ka kinga na bible sa hi chule pathin zalin kapin thak zo nu a hin pathin thui ka lung nun ma jinga yechu Reverend Dal Pau ilai chun school pu hi kapa king in hunga ama khan gena hi bible ki jil sal kanom hi la phal thei di ma hong ti ba kapahin ane wa pat pathin khu da kapi do sa hi e ka chun la simsat thei no moi le kaphal ma hi ti khagen hi ye kha sang kha za ko som sagi le gupapatin som sagi le git ting kha bible Dinudi Bible school akasima ikha kaun zo phatin pathin ma ipuya yo si executive le jule cv zone in asep khom na basem dingin ela doya executive committee taking on dona tichun aphal pi ko cv zone to som khat new life ministry kalasem hi chule pathin zalin na semin lotin na te nei jom zelin
Reverend Pum Kamin Child Evangelism Training Ding Kha ei doi saka form hole on la pe ka Nasik Maharashtra Child Evangelism Leadership Training le ka bachaya pathian jalin je jano nga chun naw pang lakhi nasa devin concentrate ka bola kem tam mai pi ka la bola hi yosi hilai hi pathian pan pina ka changa chule je jano nga chun youth lama MCO hilai hi jekin MCO youth president in elatel do ko le ko khua yosi MCO home pi lain ye patun youth tela ke le khong ke mang to hi chule pathian jalin crusade hi kalangai poimo a ite chun crusade program ho hi MCO bill sungin le chule organization le association chum tele ela ko se ko ka bachi zel hi chu ka mesep na ki pat na khata hi ai le e pastoral la hunglut kha bang ti kum vele de pa pastor kaung lut hi sang khat zako somgil le ko komen pastor ordination hill town MCO ko chumen ila bole je hone pastor ke zama thu ke tani hun khatin ordination kala khom ai le kum mong za mong hi pastoral la sem me la pension ma khan ka pension ma he som gel le ko pata sang ni le som chanai chu ani le som chan ma ai la chu kum som ni som thum lam sem man ona chila pa de ma pa hi a pastor a pension nunga le mun chum chuma kha ta hi pathina semna kem crusade ho hi lo le dele lam te ngala pastor le vom na la ya han zo ma ama pathin to gen hem le to gen ngan uma ma a hi ama le ve pe cha thaga mang thai di kha i ve dan kha ya mo la ki patung la yu a pathin na la sep wa kem ho la bol sek lai wa i gam din mun to tu din mun hi la ba ngai tu la bangul na ki khezo in la hem pa je hun lai kha pathin thaga win statakin gam suin na sem kai lam chung kai lam noi le phai dung ti na ki khena je tak mun chu pathin thu hi lung lut na le thagaw lama gil ki dang cha na ko sum te la kin na sama ma jenga pathin thu mo ta yen khale pathin na mal so ma pin thak na hola kap le mau mang thai hi ke hete kha hong ki le ki tu alo pi ma ma tu la ma he na thua he na he ha jo he le mamo ke na hi ko chu mi pi te la ma hin akipati la yo khan ana sama ma ma hi pathin na sep na thagaw thing thu kai huina halo pi ma ma hi eka chu tuilang pon lamate chule kai lam tang dungate phai dungate ho khan crusade akho ten ka kichono asem tu tele ka kitung boko asuna janin ka kitono pau chapna to crusade kem tio na bol to hi chu je kha hun la ya kem kha crusade ho en la ki sim pha ya anop dan ta ki a mo ai le jalam ilu ki ma de wa chin bang nung lu de le hen pastor la sep chung khan bil bang la ba hi bil pastor bil la um da pa pastor ka hong hi no hin matabel kalapokha chule pastor bill katuk nunga hin how to te doi sakna sangin DS district superintendent kha ipuk sa ko je chu Imphal district superintendent kapanga je chu din mon he chule je jo kha lam kanoi lambil ati je chu kapu lam kanoi lambil hi kapuk zo in office finance secretary khani koi ki to ho to tel finance secretary kha kahi jing lain gam su hak satna ji le boina ji kin ko chum kha ko chum he
EOCB ละคันข้อซอมทุ่มและข้อลีค่ะองเบตาเบกินเลสุกมังหงตาบะจีตุนดอกิดนะเดงคันบังโลเดมติค่ะกิเกละเห็นขัดจนอเมริกาลำกิจกไม่ลิตีบังโมไอเจกินลอยปะเตคันikipat na lehi Mizoram Presbyterian Church not te zom mahiti wati ye kha mapui loi devin kalapang kha solum let velin e pada chu ko zum hi en kol to zelin pathin lung sin na zalin finance kha sinot lama khalengan kalapo to wo kum tam khat kum thum member in le te lo je masanga chun Manipur area committee member khan tam khat ei ko yo Mizoram te to ki ho to zelin to bapanga je zo nu khan tam khat ma sinot Mizoram sinot executive committee SEC ati wai chun tam khat kalapanga ye zo chu pension kaun pai ta hi ki pa ka mi pathen na sem na lama chun experience chum a pastor field cholon a finance la min la administration ni ta han lai la bona la khoi kha le ni asul su tu khat la panga ki pa ko ma het na le chum la na nga pat de experience apat khan mo jelam khai ko chum boy le chung chaw kha chumin koi tai tin lam ko ha gen dum le po ala apoi mo ka gen num pen le tu ne focus dik ka de pen chu I gam sung hi bangolin pan kila thaki then la hi le thagaw la main hal na hi tung ki tin sang khat zaku som sagi hun la ya hal na la tung ho ai lo le som ki vela hal na la tung a missionary le ki po dok dan ho mo je vision thagaw kha bangi de dem pi thana thagaw pen kha tu hun na hin khang that te ho hi ni he po ti na hi pun ai la I pathin thulak dan te ho le Christianity mong moi chi dan pa hui le khavel khan tu na puk je ke dem apok lo je ke dem la ki heta lo win no nga hun to va gel le chun chu la be don chang la tam pa kumina mo je kha hum hin tin nang le bangolin twin pan kila tha then la khang that te hon la jigolin thagaw lam thu hi hen la tak salam thu le le mo je kong ka la chun gen dum la de digin ka ging cha mo I chu ne cha ba gen be la chun kanum ikama tulai taka ken le kangai kho ma jing ki podok zo talo ho la kangai che he le hun che sa khan simna gilo kisikna lo pi tak to pi thakna hol na oma tulai hin repentance ti pa hi tomin ka he chule pathin thua hin William Booth gen golin ni lo kisik na pang lo wa peng thak atam tai Krista pang lo Christina tam tai chule Yesu pang lo wa Christian in homang hi atam dan kamu eka chu kapona ma se ka ziding a chun kangai tu hi le hun chi sa vele le nasta ka pathin thagaw na sep na alakilat na golin pau chap na fasting prayer kiti te ho whole night prayer chule chain of prayer kiti ho kha ki pu thak ki then lang igam sung hi pathin thagaw ni vil ki kanu ma je ki Nidanga khan missionary ru lungthim nein pathina la ki shema JPT Jeremiah prayer team no inex ansanga ki choya bekina devotion mi pel nung la pa sop na ki nei ngu nga ti khan thagaw thing thona shama ala ki ne nei tula ma hin chui khan kho le inun kho le akhang to golin ikilang ta I bekin le I khosak dan mong le omta ai la zehin dan lami ha boipi dan chu boipi ding mo ngai
a hin la thagawa te chun dan hi zo kim zo lo nei lo hi ti ke mu da nai mo ke la kala ve ma chu I kam sung hi thagaw la min bang til ha thaki thei de o ti le I kam so thin na hin khu mo nek la don christian sangwai je hi kala gel poi mo ya nang bangolin la gelam jelami nek la do so thin thon la min khu hin je hi poi mo ka sama ma je ga he hele dum khoche pho nek la don hoi kala bol kha ka pin thak nia pathin yewa la malengan tin thona in khu kha matngal kha katupa zuile kala zuya ahin la mihingi hi ha lo chang chatama ai je kin tul ai ta ka chu gam sung pong pele pau chapna kalha pan na pen chu popi sinna bang hi au ya chaluta lalpa leisit le mol le tang le suk thi na nga hi je ding a chun asu thi ding te hi kalung thimun thu ge nen la ke lengan je thil phalo do ding nei pan pin ka ti hi je ding a chu tu lai le jing ka si na pau sat na hi gam sunga ne le sa ho na thin thu na te chu le sen tu te ole zilam pang ki su thin thonai tam ta khita samen kamuta sule ko chu mo pote hole pasal te sa ga zalen zade dinga ki koina banga ne yo no mo hi kasa ye dinga chun ka ngai tu hi le taksa le thagaw le thin thona hin khu hi ko chum te ni ma mo hi sule nek le don thu a sule ginumna a negu chagu government sum le pai te le cheding do le chi sakding ho hi tulaya kapau chapna thupi pe ne hi sule tangwal te ho le gamnoi volunteer ki te ho hi le ngan thin thona hin khu mang dingin ka thei kham khamen katil kho se ka hi le chu hi hen le ko chum le khang to hi te no thagaw la min lengan halna te ding ka ging chai tula ka thu gen na le kala ha gen pen chu zol nei mi ka mungup chang se cha gen na gen la mo om hing a pha ki ti ka hun hil tai mo pai mo pe dik tan na ai pathin him midik pathin hen justice mo righteous ai hen amai midik ta tai jega ama gi zui tu te atak sam to mai le dik ta dinga ai de mo e chu kala ha ge na sule ki happy na ngai na ding ti hi sule apathum na ge bem ti le pathi to ni sina ki ton ding se ka gel poi mo ma hi chu igam sunga hin dik tat lo na ho hi gen sian di ta lo ai ko chum mi mal ale mo ai la je sanga poi mo pen chu ki happy na khan je kha cover ja wai chu ki happy na te ho hi bang di mo na nang mu da nin tu hin nang ho hun lai deu le tu hun khang na hin khang thak te ho ki happy na hi tak sai na thaga hui le bangul chetem la mu da ni level ken sakki the dem ki happy na ho hi akenium tam khang to mo ti ka segam ko chum te la ka minor asia le happy na masa kha la hemil tai ai lo le la man su tai ti khopa kha la gen kha e ko chum din mun hin ka he chule ki som dol na atang pi hoi hoi hi ha chi gen theling vai te pan pi ngai te ho chule pathin na se na a hak sa dik ti di ma enten missionary na se na le bengong mithum te chule adaho kithupi na se na te ho lengan ki or deu la kanu ma jinga ji dinga chun ko chum te le pan la jode le hil poi ma in ka he e ke happy na he ni ta ki happy na gol khayo tapu tulai chu YPA lo le YMA ti ho movement is a hot thona he le bang ti de hem
gil takhachi jona he min ke pu thagau lama ki happy na ki veina kha en le thagau khat ine ya pat kha isu pi khat kha ama le je thagau khan ne na pieng thala ti de na kha malai khan ala na sa tu lama hin chu a hi hin ta na ti kha ke ka pi thak pau le ti kha mo je lung thim kha mai nana la va gen kha pui pani va gen bel jab khatin thien thon na lam kha i ko chu ma hin le ngai pu mo thak le hen kho tang wan tang le gen ta he ti sem tu te in sunga hi hen la mo pathin cha kha thei le pathin ke ya thieng pathin ke hi hen a bok to kom khom thi pui ti le ama pathin thieng mui te kha lai thieng ko kha pui mo ai te ka chun ko chum te la kan le ka la ha gen na khang lai te la ka hin le ka chi na ka gen tam pen chu Christian hin ko hi practical life hen ataka sep su hi hen athu hi point kinun mu dingai nun mu ti pa hi e pau ti kina na mo adik ma mai nun mu I cha chu pha he e ti le e le phat ma sak ngai mo sakhi e pi san la no san ta dan wa kha a pa pau chap jing anu pau chap jing mi chu a cha chu bangoling ki lo la hun khan ni la hung pau chap ko dingai anu la pan je ka I cha ki khom to la begin zone ta me ti le begin is of pi tam kha poi mo ai e ka chu nun mu kha poi mo ka sa mo je nu la pa te ke ngi le ka ha ge na chu le kham the gu the chung chang le anu la pa te n buli panwa a lei bo lo a I cha te nong ne ku le bai ka I oi mo o hem ti ka ha ge se ge chu ai ma I cha te dum je to ti ni so la khai ni wa cho wa en in ne a cha te ne nu ne e mu na ne ngam lo le e mu lo na du cha tho tho ne tho tho mo pa che le zu hong don wa anu la pa khai ni ku va ne dum je chep te na cha ju ngol li na no wa ji lo wei chu anu la pan ngol ma sa na ti kan pui le ti ka la ha gen pen practical la mo chu le happy nai wa gen kha a disable lam te ho ti bukim lo me tha cha gai na pang te ho a lo le ti bukim lo ti te ho ba hi pathin in bible a te ta le a happy pen te I thagau chan ki bang ei chu amulo pa al bai pa abengong pa to nang thagau to ke thagau ki bang ei pathin na happy na ha na sa zo bona ka he de chu ken mo je kha ko chum te ho hin lai focus ko poi mo ka sai in a sep now kha mo ma ji ama ho le belam te ai je kana thaga mang thai dingo kha ko chup en call te khota am tho tho ai pathin thuin kha emo pu gai mo in chu nang ge na pa chu ke lum thima ong la ka bak be la phin tin sule gen nom tam tak la nei thoi di hin mo e bak focus nom pen chu gen gola pathin thu tha lam thu hi je ken tu lai hin khang thak tam tak te hin smart worship ti oma ale bem pui thu na taka pathin tho ul sun tak ite dem oma chule evangelical taka ale hallelujah amen ta khut benga ki choma pathin oma abona sina khat le pui mo ai la zela ka hin bangolin pathin hi ho le pathin hi lung oi dem ti hi nangai ta ne ba ge sang le ka nu hi pai mo ka sa ma mai bible in pathin chu thagau le ti tak zeta holding a he ti kha johan bible in again adik ma ji pathin oi pathin no chu ki so ta himale thagau le ti tak zeta pathin ho na hi bol pu Mose hun laya Israel cha te kha pui do de wot lai khan ka cha ka naw te to ni thum chira khel lamen pathin hoving kaw di kha faroleng pa king ha gen pe ni faroleng pa khan again te la kha chu bachi bin bhavun gamla takhilo din ti kha again zel himal Mose khan anil tin tena ni thum china khel lamen pathin bhavin kaw kacha kanaw te to amana ti bang chu ka gan gol te ten le ti hi phal dik pu hi je ta ka Mose na tu kha ni thum china lampi khel lama pathin bahu te le khovel thil ten subui khalo din hi chu je kha he tin tena tu lai pathin ne hu da ne ka ge le faro doi na te nga pathin no itam ta thiên thona le wat ta ei kai boi di le tam ye ka chun
khovel thin e shu boy pha lo na dingin faro anga motion atup again golin nithum china khelamin pathin ka pathin hoing ka ti kha poi mo ka sama ma ji chu tu lai le ngan thu pi dewa kane hi adik takin kalung thin takin kangai tu chu gen ngam lo bol che le ba gen jeng leจุดขอมนาหินอุปเตหอเข็นขัดเตะกบักจุดขอมนาวขันสิกเรดันหอมกูว่าไทยเดียวหนอมกูอีออสิกูเพรสเบเทเรนเตหอเวลค่ะออนดเจียงเลยกูเตหัมจูเจ็บเลยมูมาเลยกิซูมโลทิ้งทูโลเดียวค่ะปะทีนาดิงะพิกทีนาค่ะนี่เลยนี่รู้ค่ะกิลังเจกินกะเฮเจียแกไม่เคยเลยเคยสุกดิบกลายนะเฮล่ะนี่ก็สูปะทีนังสุงากูจุมเตนปะทีนหูนาฮิที่ตักจะทินที่หูเทลวางจูจุหันบุงลีนานักเรียนกูละคันพม่ามาดิดานเฮก็จะอีปะทีนหูดานเล่ๆเทวดูตาformalityไม่กูเลยหูตานี่กูเองหอมหูก็เสียนะเฮจีดานาเลมานเอยปิโกละค่ะนูเลปาเตฮอเลตตตาคิดไงดิงินไงตัวที่เกจนจูเอเสียมตูเตฮอเลกิลเบมกิบังดิเอซาเตเลเบลามฮิดิงกิดอยกะตีเลเอซาเตเลเบลามกูลฮิดิงไอดอยเลเบลามกูลมง่ายโลเดมกะตีจูสักขีอปีสันโนสันดิคอมติกูเลวตาเนตุลายประเทศโนดาเตเลเลวเทวเดวดวินกะเฮกิวายหอบนลำจูอเฟลเดวดบะอิมาเลทะกาวละมาอินคูขะเลวเทวเดวเดวตาเจฮีกิไงตูทักกิตินขอเวลเทเนชุบุยตาลูนามนเตประเทศโฮเทดิงินกิคิลานดุเลกนุมาเอกิปากมีปาเกนสุกลุงค่อยมาอาจิกซูอีประเทศโฮดานมองฮิอดานชีปีเลอดานให้เวียนชินละไม่ปุย formality ตาละบักตีค่ะอันนั้นรันดิโกลังเงละว่ากิขอมา smart ตะกะกิกิจยาขอชุดตบังตอกิขอมเปิลเตะบังเอ็มละลอกปีติละเกนเดเฮลว่ากิขอมทอจุฮีอีคริสเตียนอีมันไอเบกินิวาซอมอถ้าเราวันนี้วันนี้ปะบังจะตายเนี่ยเข้มตีค่ะเมปกเมฮุลิเมมตีละเฮ็ดง่ายจะจะกันละตะละเวจะกันจุเลยอีประเทศปากดานเตหอเลยถ้าเราติตะกะลุงที่มาประเทศปากฮิตาลวินอีโอนี่เอาหอยเทเตหอครับเบิ่มกิเลหลักนะไอ้เราละมีนอมอยนะมีนหอยปูนะหอยนาติลุงทิมเนี่ยshow off ตะบังอ่ะประเทศปากที่บังเลยเทมอจอกอะไรกันแล้วก็เราไปมาจนลุงกินตะกะประเทศปากนะโอกีโตไม่อยากปากนะโอกีเฮ็ดเข้มเทกะตินมใช่ไหมจ๊ะเฮ็ดตะลูเลยสิก็หินอีกูจูมาหินเลยอีปากนั่นละสัตว์เตียวคออีเลี้ยงคอมดามเตียวคอหินเลยไอ้เลยประเทศกี่เห็นละตีในปากเลยอีลุงอ้อยนะเดี๋ยวอ้อตีบางทีไงตัวนะคันนั้นสัตว์ข้าวเทมอจะกินตัวคริสต์มาสก่อนแล้วหิไอ้เลยอีประเทศหงปากก็ดานบางหิอีเลี้ยงเลยหงดามปากหงปีกอีหลบน่ะดึงว่าหินนังเหียนละไอ้กี่หิเลยตักสะเทลินเลยอีบาดเดมินไอ้หลบปีติโกลินไอ้หลบปีเลยกี่ปากนะเดี๋ยวตีหิเลยกี่ไงตัวไงเว้ยหมอจะลำสุลุงเกลินน่ะเอามานะตักเมน่ะเอามาไอ้คุณลุยาค่ะคริสต์มาสอิมาเลยโกลนบจุดจุ่มตายประเทศนี้ปากอินเดียเราเสียตัวคุมบุลาเกกิซาอาจิงเลยที่เขาว่ากับอินนักเก็บฟังหินตัวโดยนี่เราเสียหินตัวโดยปากไก่สุภาษิตนั่นดินเตียอินที่ปากกิซาโกลนบเขาจุยเลยสิไลขังหัวเขาตัวตุลายาหิที่บางทีตะมองไอ้หลังจากนั้นที่อุทินตันตินอีหัวลืมแล้วสอดสร้างเห็นมั้งนั่งละเกียนนุ่มเต้นตันหอนในดินกระกิ่งจ้านั่นในบางเกณฑ์เทียนโทนาเห็นกินอันดิกตันนั่นลำค่ะอีขันนุเสียพัฒตินมาบ้านน่ะหินขังทักเตียดิ่งไงทุจาตุนงอาประเทศนาหงเสียมโตเจลดิ่งพาสเตอร์เอวันเจลิสงดิ่งมิชชันนารีหงหิดิ่งมั้งกูจูปากดิ่งนี่จำตักหงดิ่งไงขังทักเตียหิกูจูมกิพูนาไอ้เราเลยขวมปีอีกูปีหงดิ่งเตียหิว
nang senior pastor la hi na tuin nang cho ha jo to lo le le hi tai mo e ko te to gan te la nutum kon ti la la dik lo do me te chi le le e au hi thi mi ta hi in ma le le khan ko do la pathin thu do e mi hing chi da na chun neu khat e thakim lam ai khang thak ten golin pan hong la wen la ti hin pathin na sep na la ma hin ti til kho na la ma lum le thagau thua thaga mang thai di la ve na mo zigol hin thi le thei le o ti ho ngai da nan num la zale an takin mo ze khai ba gen sang le sun kan hom pathin thu ki ma cha khi ki doi sak na hi lalpa je sun le doi sak na sam pen to anu zui te ho azil til golin tu le na sep na hin sem tu te ho hi ki doi sak na to sem khom digin ka doi sak na kala no ma chu le tu lai hi tilom lo ta ka bang na zilna lam le sam to de ba na sem tu te ho hi degree le qualification na ki khem tu lo digin ka chiel no me abang chui ta le name he la sang ta le pathin na kha bible be sa yin nam ti hi ngai tu jing ko ma pathin na se ta pha chun gun chu na doi sak na hi poi mo ma ji na chun missionary na set na lam pang te ho le ngai kho pe na dei jing digin ka doi evangelist le sermon center kha jesu christa hukdam na pina haizin le kanoma ye chun doi sak na to ulai khang thak te ho nai set na wahin the pato so sem ding hen na chip na thim na kha poi mo ma hi khowel gam khan to dung jin je kha nei goi ti no je nei pen kha poi mo na mun chawa mang dok din mi to compare ki bol na hello dingin thagau gal san na ma chak ding thagau chem za ma mangin sem kho to je le ti ka doi saka ko chom te hat na ding a hin thil dang tam tak umma le poi mo de ka phe chu ki thu taka ki doi sak tu na set na kha lo tin na hi ti wang hi hemel lo dingin khang thak te hole ka til khonom na lai hi chu pathin na set na ipan the na lam che da kha ipano na set na hi su kha to zel ding o ko chom khan to na hi kitat dong khai tiu ti kalawa ham to zel hidingin lalpan ko chom te ho sem tu te ho e mang sa de kanom ma hi ki pa ka mi pathin na sep na hi alien talu aneu talu ompo title le je kai pathin na sep tam hi lawai jesu nung zui te khale len sep mi te mo bang ma hi lo le khathim lo hi ai la pathin na poi mo pa thagau a hi hin pathin ni thagawa thuta kai ho poi mo ai je khan pathin thagau thing to hi en pui go lo ama ki pui sak dingai ti hi thal ha gen se ngai bible simitin pathin o nga hi tin pathin o kha zui le hen pathin hi ki pui thagau thino ki pui sak le hen mi pi tele pui khilo ding en len kol khilo ding hi mo chu ko chom lama hi ba ki dei sang na le hi ba gen to ki na tuin atop na pen ding in ipa hin pathin thulam ko chom lam chu hi tai chu le khang thak zil lai te ho mo khovel thela ki tai te na lam hi ta hen la hi dai lo le i khang to ta wa inde pumpi le dap sok thimo hi ta emite mo je hi je ka khan pangolin khang thak te hin ko hong mang to leo chun e tu nung le inam pia dingin i ko chum te dingin mi te to ni um thei dem ti kha je khan neu cha to na le ba gen be lak sok nung mo e ba gen te sak na na chen wo hi pathin zalin het na la le ko lo le ne kham to kum som ni ma sam te ho ta te dik na chun pathin mal som nai lo ma ma khopi le na khopi le vel le ta
yo zo se ngai tu ni ki pa ko mai ji kin la tu hin in kho le top jing nai lo we i hun ma le pathin atop na I pui tung jing nai pu hin le ji hun ni lai sung si we hin yo na mon che tu he na chit na te ho khol khoma na se pha te se ma khovel pumpi competition na di mahita je kin je competition na kha hemil lova goal phak nge ding itup na ding mo hin ki ha bol se tin le khasim te le ha panitin chule ministry bang ma bol te holengan the patop sun binum na to tai mat na ta ha pan di dingin kawak til khono hi le khasim te hole anaran mai hilowa pasin na di mahilowa competition na lengan loting ta khiding nalpan mal sok to te kanla o som la male degree hoi tak thak te la no ding lalpan mal som master te doctoral course te ho chaya na hun sema ji tak kha alim pente mol de pente ki hale som do la kai hui thiding par hal la kin la to le hinti kanu mama ki pa ko mi pa gen kha khang thak khang lai zil lai te hon le patop I lai na kha su ding je kala chun na pai mo pe ch lo tin na bul ch kha ki pan hem he na chin na pil na khong ki pan hem ti kha I ge to ka pai he na ta sam chun ane pa ke ngen he ya hi mo pro ba gen bola kan pathin number na I ko yo pathin I ne wa izil o hi ka chan lo tin na om te te ding ai je ka chan tun hin I ba kholim na I ba gen dok no pen chu I gam sunga ki happy na ki lai na na thu tak na ginum na te ho tai mak na te ho le I pathin na sep na tak sa thaga wa thu taka pathin na sepa pathin ang sung be I pathin be ding ama to ki to na ni si na hun kha ama to mat khom ding hi din chu tu nu huna thu pia ba gen dok no hin tin hun ki pa kom tak I pa ni sim saka ama gen gola khan a pastor pension ta senior pension toile kung palam hita ahin la experience tam tak thagal mala be ahin ken la jei ka gen sek chu pensioner te ho king ahin mo pathi tu gan ni le wak talo mai the ai le min le tu gan na le ko talo mai the khang thak tam tak ko nang tha sang the ding pathin zala pathin e pe ta hi chu ha tak tak fel tak thu gen thiam tak tak mo chit na thiam na tam tak nei te ta wa hi nang chu la ki chol le ho ne hi tai mo pathin tu ki chol chum de pu ban ti le ha jot te ho kha khang thak te pathin de lai te ho mo ai le ding ai ka request num pen chu pensioner te ho hi I gam in nam dam na dinga ko chum khan to na dile thagaw lama mal so ma thak idon na dinga hi tan lo hila le pau chap san ling de wen hi kangek se ke mo la hi jing la hin ai la thak ta thaka mo I chu I bo so ni ba ki che le hen la ki pa ko ma ta chen ho lim na gam za hu tin ta to ba ki pa ka pa tin ma so ni hallelujah